Yes, reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Kigali News. Ni muri iri joro ryo kuri uyu wa mbere, ni ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Igikuba cyacitse, Sultan Makenga ahinduye umuvuno. Byifashe bite muri izi saha? Muri iri joro nako isakorwa deployment ndetse ibitero bikomeye karundura by'abasirikare baba special force batangiye urugamba. Biravugwa yuko ibintu bikomeje gukara mu mujyi wa Goma, ndetse abasirikare b'ihuriro rya FARDC bamaze kuba muri iki gisagara nyuma yuko uno mujyi n'ubundi wari wafashwe. Ese byifashe bite sahi? Imirwano irakomeye kandi irakomeje mu bice bigiye bitandukanye. Ni mu nkunde tuze turebe page nshya yo muri iri joro, ndetse maginga ya Bukavu situation ikomeje kugorana bitewe nuko imirwano ikomeje. Ni mu gihe muri zone ya Mitamba ahangaha hamaze gufatwa na MRDP twirwanaho ku rugamba rukomeye rwabahuje n'abawazarene ndetse n'ihuriro rya FARDC muri rusange. Ni mu nyemerero tuze twakira umuroko w'infoma atujyane ku mirongo y'imbere y'urugamba, atumenye akantu ku kandi. Mbere yuko dutangira rero, reka nkushimire nkwifuriza amahoro y'Imana wowe wahisemo kubana natwe, ndetse kandi nawe mushya nta kintu usabwa uretse kwinjira mu muryango mugari wa Dema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Nta kindi rero ni ugukanda subscribe kugira ngo ujye wumva update zicukumbuye kandi zitarimo amakabyongoro. Ni mu nkunde rero tuze twanzike bakunzi bacu, gukanda like nta kibazo bitwaye. Ni mukanda like, ni ibintu byoroshye cyane kugira ngo gogo iduhe recommendation tuzamuke natwe tujye tuyabagezaho igihe kugihe. Nge muri kumva kandi mugiye gukomeza nyandi dame yawe umugisha. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, awiriwe neza? Mwiriwe neza. Duherukana ku gicamunsi, ubu mwamagaye mu masaha y'ijoro, ndetse ari message wari unyoherereje n'amafoto y'abasirikare bivugwa ko ari abasirikare b'ibihanyaswa. Iyo mvuze ibihanyaswa mba mvuze abasirikare basa nkaho ari indobanure. Bivugwa ko ari abasirikare baba special force, niko wanyandikiye. Bwana Bizima, byifashe bite sahi mu mujyi wa Goma? Yego, ku makuru hari nuko izi operation zihari ku ruhande rwa M23 ari operation zisa n'izihanganye na special force ya FARDC, isa naho yahagurukiye kugaba ibitero by'ibanga cyane kandi igeze no ku rwego rwo gukora n'ibyeruye muri uyu mujyi wa Goma. Mu migambi yabo bafite cyane yuko bakeneye gusa naho babuza uburyo ingabo za M23 zigenzura uyu mujyi, kandi hakabaho no kuwigarurira bijyanye nuko ubona ko ari misiyo yaguye cyane kandi yagutse iri mu duce dutandukanye, yaba muri pariki ya Virunga ndetse no pariki ya Nyiragongo ndetse no mu bindi bice byose bya Rwindi. Ubona ko ari igice kimeze nk'umuhora, cyose gisa n'icyateguwe neza ku buryo ubona ko koko uyu mujyi bari baje basa n'abafite umugambi ukomeye cyane wo kuba hari impinduka bashyiramo. Ni ibintu bigoye rero ku ruhande rwa M23 guhangana n'abo basirikare ba special force ba FARDC bari muri uyu mujyi mu bice bitandukanye kandi biyoberanya, ndetse ubona ko abarimo imbere batanga amakuru neza ku gihe mu masaha akwiriye, ukabona abari mu nkengero aba bari mu bice bigenzurwa nabo kandi batikanga, akaba aribwo basa n'abinjirira mu mujyi mu nce bahaweho amakuru kandi bagaturuka mu mpande zitandukanye, ku buryo ubona ko amakuru bayahabwa n'ababamo ndani hano muri uyu mujyi. Ni ibintu bizagora cyane kandi byatangiye kugaragara ko byagoye M23 gushaka umutekano cyane cyane muri uyu mujyi. Ubona ko kutahuraho aba bantu bari ari ibintu bigoye cyane. Yes, abandi bapfuye mu bitero byabaye uyu munsi byagaragaye, ndetse yuko nyuma y'umukecuru w'imyaka 90 wahasize ubuzima, ariko biravugwa ko hari n'abasirikare babiri b'ihuriro rya AFC M23 ndetse n'abasirikare ba FARDC bagera muri 15. Bwana Bizima, ibyo ntibyaba ari ibihuha cyangwa ni ukuri kwamaze kujya hagaragara? Aya ni amakuru ubona ko aba ari amakuru y'ibanga cyane, kuko ababashije kugaragara muri aka gace ni batatu ku ruhande rwa FARDC, ndetse ubona ko abandi bazamura iyo mibare kugera mu 10 n'abandi batabashije kuboneka, kandi ubona ko ni ihuriro rya FARDC rya M23 naryo ritigeze rigaragaza abo bitwa ko ari babiri, uretse ko yenda ryabivuze byaba ari ibyanyabyo, ariko
biranashoboka ko rwari urugamba rukaze cyane rwabaye amasaha yisunitse kandi mu masaha mabi cyane, ubona ko kwitwararika kuri ibyo bigoranye cyane. Ni ikintu rero ubona ko cyabayeho kandi gishoboka cyane, kuko amasaha byabereyeho ku ruhande rwa FARDC kuba babasha gucikana imirambo yabo birashoboka, kuko n'ibiremereye bindi bari bafite harimo n'imbunda ntabyo batakaje, babashije kubitwara. Rero ni ibintu bishoboka cyane ko ibyo byabayeho, kuko abaturage buriya tubona bikeya mu masaha twabashije gusa naho turebaho ibintu byari bisa naho byakorewe amasuku cyane ku buryo buhambaye. N'abo bagaragaye bari mu bice bimeze nk'ubwihisho ku buryo batahuwe hamaze gucya neza, abaturage bose bahari. Yes, Bwana Bizima, urabona ari iki kiri bukurikire ku mujyi wa Goma ukomeje kuba mu bwoba. Abaturage babifashe bate bitewe na operasiyo zikomeje kugenda zikorerwamo? Abaturage baratuje bisanzwe, urabibona ko batandukanye n'abi bihugu bindi hano rubibe n'iki gihugu cyacu, kuko ubizi neza ko iki ni igihugu kibera mu ntambara, twarabimenyereye. Nta bintu bidasanzwe ibonye usigaye uri muzima, usigara ubara inkuru z'ibyabaye nyine nk'umusirikare. N'isaha iyo ari yose hano ni ibintu bishoboka ko wava mu mubiri rwose bitewe na operasiyo zihora hano muri ibi bice bitandukanye by'iki gihugu, ndetse si no kuvuga ngo ni iby'uyu mujyi wa Goma. Yes, nibyo Bwana Bizima, nyuma y'uko urwego rw'ubutasi rwa AFC/M23 rukomeje kugaragaza ko n'ubundi gahunda ya FARDC ari gufata umujyi wa Goma na Bukavu, akaba ariyo mpamvu ibitero biri kugenda byiyongera mu bice bigiye bitandukanye. Sayi imirwano irakomeye hafi no ku kibuga cy'indege cya Kavumu International Airport, bigaragaza neza ko n'ubundi umugambi w'ihuriro rya FARDC waba watangiye kujya mu buryo bivuga ko abasirikare bamaze iminsi barapasinze aribo bagiye mu kazi, aho bivuga ko abatojwe kumanukira mu ma etaje. Ku ikubitiro rero umugambi ngo bafite ngo no kuba bafata bamwe mu bayobozi b'iri huriro rya AFC/M23. Bwana Bizima, urabona iri huriro rya FARDC ari bugire ikintu ribukora, cyangwa ni bya bindi byo kuba ihuriro rya FARDC rishaka kuba riri kuba ryakwikina, cyangwa ari uburyo bwo kugira ngo batere ubwoba adversaire bahanganye? Yego, wenda icyo naragisubiza, hari akantu twari dutarutse kuko muri uyu mujyi wa Goma abantu bakunda kwibaza bati izi ingabo ziza zituruka hehe zijya kugwira muri ibi bice bisa naho bigenzurwa na M23. Urabona ko hari akantu gashya kari gukorwa na FARDC, kandi ndakeka M23 yarakabonye, kuko uyu ni umujyi kugira ngo ugire ibirindiro byawe wita kuzajya ugaba ibitero uturutsemo hano ntibyagushobokera kuri uyu mutwe ufite imbaraga zingana kuriya, ahubwo tekinike bakoresha ni uburyo bwo kwihindura abasivili bakinjira muri uyu mujyi wa Goma baturutse mu bindi bice. Kuba yaturuka Bukavu cyangwa se Masisi ni ibintu bishoboka, imodoka ziba ziriyo, akaza nk'umugenzi bisanzwe mu mujyi wa Goma afite ibyangombwa byuzuye, ariko yageramo ibikoresho bikazamusangamo cyangwa se akaza bisangamo. Nuko baza bagwira, bagira ibikorwa bidasanzwe bakoreye mu mujyi ukibaza aho baturutse, ariko baza neza nk'abandi, kuko ni intelligence. Ntabwo iyi ntambara yo mu mujyi hano iri kurwana n'abantu binjije, reka ni abasirikare babigize umwuga. Yes, ubwo rero komerezaho hariya nakomeje muri kara gace gaherera muri gakora ni Warikare ivanzeho na Karehe, ndetse gakoraho n'agace kamwe kabare ka Sidi Kivu. Ubona ko ni uruhurirane kuri iriya pariki ya Kahusi Biega. Harimo operasiyo birumvikana, kandi urabona ko byagaragaye ko ibitero byatangiye bya force zirimo hariya. Ni ibintu ubona ko uwo mugambi wo kuba bafite amakuru yo kuba bagira abayobozi ba M23 bashobora kuba bashimuta cyangwa bakwica muri ubwo buryo birashoboka. Habayeho kurangara, ni ikintu gishoboka cyane, ariko ni ikintu cyaba gisaba imbaraga. Buriya umuntu witwa ko ari umuyobozi akenshi utari ku rugamba ntabwo biba byoroshye kugira ngo ubashe kubona ubuzima bwe. Ubaye uri umuntu udakoresheje drone ntabwo ari ikintu cyoroshye. Rero urumva hari imbaraga bizeye bafite zibaha kumenya ko iki kintu gishoboka, kandi birashoboka bijyanye n'aho defense za M23 zaba ziherereye mu bice bitandukanye, kuko hari aho usanga habayeho kwirara bijyanye n'uko nta mirwano ibihaherutse. Icyo gikorwa kikaba cyakorwa kandi koko
kikagerwaho mu buryo bwihuse. Rero ni ikintu tubona ko gikomeye ku ruhande rwa M23, gusa naho bagenzura buri kantu kariko kose, kuko ubona ko FARDC yahagurutse mu buryo ubwo aribwo bwose, nta bwenge na bumwe bujyanye n'intambara itarakoresha. Yes, bwana Bizima rero tunyarukirize mu Minembwe, aho bivugwa ko sahi Mitamba iraye mu biganza bya MRDP twirwaneho ku mirwano ikomeye yiriwe ivuza ubuhuha muri ibi bice. Ese bimeze bite sahi ngiyi muri iri joro? Iri joro ni umutuzo, kuko aya masaha nta mirwano igiba, akenshi keretse iyo harimo gukoreshwa sharing, kuko burya ntuzumve ngo ninjoro barwanye. Akenshi amasaha bakunze kurwana ni urukerera, buriya rubafasha kuba bagera ku mwanzi byoroshye batabashe kugaragara bakiri kure. Ariko aya masaha tuba turi gusatiramo akenshi, keretse aho rwabuze gica bahereye kare barwana, ariko guhera mu masaa 10 z'uyu munsi byasaga naho imirwano igenda isa n'icogoramo, kuko ubona ko aka gace n'ubundi abakafashe bari bamaze gusa naho bari kukagenzura neza. Rero uwakavuyemo ntabwo yari akibasha guhangana no kuba yarwana no kugaruka, kuko ntabwo urugamba rwaba rwananiranye kuva mu masaha 6 z'amanywa rwageza saa 10 ngo uvuge ko hari ikintu ugiye guhindura, ntibiba bigishobotse. Gusa aya makuru ari aha nuko iyi fosi ya FARDC ibarwa ko yagabye igitero ahangaha, ubwo ko ari ingabo z'u Burundi zisa n'izigwiriyemo cyane, ku buryo ubona ko zashakaga no kwiharira ino operasiyo zonyine, nta utamenya icyo batestingaga, kuko bamaze kujya bagenda bitwaza ko izi ngabo z'amahanga kenshi zivuga ngo iyo zakoze coalition imwe habamo ubugambanyi, kandi ntibagere ku ntego y'icyo bashaka bijyanye n'akavuyo kaba karimo, bijyanye no kwihangana kutangana ndetse n'ubumenyi butari bumwe. Yes, bwana Bizima, hano hari route nationale 5, aha ni za Kasambura, aha ni Plaine de Ruzizi. Ho byifashe bite sahi ngiyi? Tubira umuziri muzinga abakunzi bacu bamenye uko situation ihagaze, bitewe n'amakuru akomeje kugenda ahagaragara cyangwa na operation zikomeje kugenda zategurirwa. Kiraha nta kidasanzwe kuri aya masaha. Imirwano yabaye mu masaha ya kare, mu buryo ubona ko nta imbunda z'umusaza zakoreshejwe, nta tirari ya M23 babashe gusheringa kuri izi ngabo za FARDC zari mu gace zagenzuraga ziteganye na Wazalendo mu birindiro bimwe. Habasha gusigara ingabo z'u Burundi zari mu gice cyo hasi ku Rusizi ku mazi, izo zabashije gusa naho zisigara, kuko ntizarashweho kandi nazo ntizashubije. Ariko izindi za FARDC na Wazalendo basubiye inyuma ibirometero bigera muri 5 basatira umujyi wa Uvira. Rero ikintu cyabayeho ahangaha ubona nuko Wazalendo yabaye nk'ishaka gusa naho yishora mu gukora operation kandi itabivuganyeho n'izi kwasito bari kumwe. Rero biteza ikintu kimaze nk'umutekano muke, baraswa bitunguranye cyane na M23, kuko yo ikimara kubona ibyo birindiro ari bishya muri ako gace, yahise yumva ko byanze bikunze ari urugamba bari gutegura kandi rwihutirwa. Ntabwo yari kuzuyaza kubarasa, kuko bari mu birometero bike cyane, kilometero n'igice ni nkeya cyane ku basirikare bafite defense kandi babona uza ubasatira. Rero ni ikintu cyababayeho, barashwe basubiza inyuma cyane, ndetse n'imbunda bari bafite ziremereye bazitwara mu majyaruguru y'umupaka bakavimvira mu buryo bwo gusa naho bazihunza M23, kuko bari bazi ko igiye gukomeza zivasinga bijyanye n'intwaro yakoresheje z'umurengera zari zifite imbaraga nyinshi cyane. Yes, bwana Bizima, nkundira amwifurize kugira ijoro ryiza. Yego nawe urakoze. Namwe bakunzi bacu bakadasohoka aba Kigali News muri umuryango, ni nayo mpamvu twakakwiye kuharanira amahoro ndetse n'urukundo. Kubaho ni ukubana, ikindi ibi byose biba intambara ziba ni ukubera urwango rwimitse mu mitima y'abantu. Reka nihanganishe bikomeye abarwayi ndetse n'abari muri zone y'intambara, ndabizi ko mudukurikiye muri benshi. Imana niyo nkuru, kandi hari igihe ibihe bizongera bikaba byiza, kuko mu isi niko bimeze, kuko biravugwa ko mu isi ari isi y'ibibazo ndetse n'imibabaro. Ciao, morale neza abagiye kuryama, abagiye mu kazi mugire akazi keza. Isi ni uko yubatse, ni nako igomba kumera, ariko yaba nziza twese tubigizemo uruhare. Ciao.